आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लालगी जहाज INS इम्फाल ngasi कमीशन तौबगी कर्टेन रेजर थौरम इम्फाल की कंगनादा पांगथोकली मणिपुर थोकलेब इरांगना मरम ओइदुना साथोक चसिन यादना लेरुरबा इम्फालदगी कांगपोपी माउ बिष्णुपुर अमदी चुरचांपुरगी लंबीसिंग हयेंगदगी साथोक चसिन यारगनी प्रधानमंत्री ने हाइरी संसद ngarang पास तौखिबा क्रिमिनल जस्टिस बिल अहुमना भारत संविधान की इतिहास ता अनोबा तांकक अमा हौरगनी अमसुंग रेलवेज की लैंड फॉर जॉब्स मनी लॉन्डरिंग केस का मरी लेनना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जादवपो ngasi एजेंसी असigi दिल्ली ऑफिस दा वारोल पीनबा खंगनख्रे लालगी जहाज INS इम्फाल कमीशन तौबगी कर्टेन रेजर थौरम ngasi इम्फाल की कंगलादा पांगथोकली थौरमदुदा मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन सिंह सरुक यारी थौरमदुदा वांगांगबुदा मुख्यमंत्री ना हाई पुवारी की सेंगलब मफम असिदा INS इम्फाल कमीशन तौबगी कर्टेन रेजर पांगथोकपा असिना INS इम्फाल की मरु ओइबा अदु खंगले नमित असे मणिपुर की यामना नुंगाइरबा अमदी चावरबा भारत न पीखरबा मणिपुर की कोनुंग इम्फाल की मिंग थोनबिबा असि अदुकी मतिक चावथोक चनिंगाइनी थौरम असिदा मंत्री सिंह MLA सिंह अमदी अतै मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंसु सरुक यारी थौरंगी सरुक अमा ओइना प्रोजेक्ट 15B इम्फाल की अतेंबा फिल्म अमा उतकनी अमसुंग लाई येकपगी कंपटीशन अमसु पांगथोकनी निंगसिंगबा याई नेवीज वारशिप डिजाइन ब्यूरो न पुथोकपा अमदी मजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई न साबा जहाज असि नेवीज प्रोजेक्ट 15B नत्रगा विशाखापत्तनम क्लास की अहुमसुबा जहाज ओइरी अदुगा नुबी ऑफिसर अमदी सेलर सिंगी तोंगानबा लेफम यावबा अहानबा लानगी जहाज ओइरी इम्फाल हाइना मिंग थोनबा जहाज असि ममांग थागी कुनिपांदा न्यू दिल्लीदा ngakchel मंत्री राजनाथ सिंहना क्रेस की माइकुम हांगदोखिबनी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन सिंहसु सरुक याखिबनी क्रेस अदुदा ऐतिहासिक ओइरबा कंगला अमदी कंगला सागी सक्तम यावरी मसी भारतपु निंगतमनबा होटनबा मतमदुगी मणिपुरगी मियामना लौखिबा थौदांगसिंग अदुबु निंगसिंगदुना थौना फरबसिंग अदुगी मफमदा इकाई खुनबा उतपनी मणिपुरदा थोकलिबि इरांग असिना थानी पालोम चथोक चसिनदा अथिंगबा लैरुरबा इम्फालदगी कांगपोपी माउ बिष्णुपुर अमदी चुरचांपुरगी हाईवे सिंग हयेंगदगी हांगलोकलगनी अमदी मियांगी चथोक चसिनदा अपनबा लैररोय हाइना राज्यगी होम विभागना थोकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल अदुना हाई मियांगी चथोक चसिनदा हेना खुदोंग चानबगीदमक हाईवे सिंग असिदा अहेनबा सिक्युरिटी फोर्सिंग थंगख्रे इम्फाल कांगपोपी माउगी लंबी सिंगी ओइना IGP जोन 3 निशित कुमार उज्वालगी लिसिंग मखादा सिक्युरिटी फोर्सिंग ngak सेनगनी अदुगा इम्फाल बिष्णुपुर चुरचांपुर लंबीगी ओइना IGP जोन 2 के की मखादा सिक्युरिटी फोर्सिंग ngak सेनबगी थबक चथगनी हाइदिबा लंबी सिंग असिदा हयेंग अयुक पुंग 8 दगी चथोक चजिन तौबा यारगनी हाइरी राज्य असिदा लैरिबा स्कूलसिंग हयेंगदगी था असिगी कुंथ्रा फावबा नुमित निपानी सुटी थारगनी राज्यगी एजुकेशन एज की डायरेक्टरेट ना थोखिबा चेरोल अमदा हाई मणिपुरदा इंगबगी सांग हेंजलपा अमदी लाकदौरिबा हराव कुमैसिंगी येंगलगा नुमित निपानी सुटी थादोखिबनी सिक्युरिटी फोर्स ना इम्फाल अमदी चुरचांपुर यावना तोंगान तोंगानबा मैरा पाइबी CSO अमदी मियांगो उनखरे अमरोमदा बिष्णुपुर जिला की तोरबुंग बंगला अमदी चुरचांपुर जिला की हियांगतम खुनौदा मयाई काबा चिंजाकना मांगलबसिंगी मतांगदा खननेनबा मिफम अमसु पांगथोखरे अंकगी लमदा सकनाइरबा श्रीनिवास रामानुजन की मपोक नुमितका मरी लेनना ngasi लेबाक असिदा जातिगी मैथमेटिक्स नुमित पालन पांगथोकले डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मणिपुरी यूनिवर्सिटी कांचीपुर ने सिंधुना नोमगी ओइबा नेशनल सिम्पोजियम अमा जातिगी मैथमेटिक्स नुमित का मरी लेनना पांगथोखरे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स हाइबे हिरम असिदा पांगथोखिबा सिम्पोजियम अदु यूनिवर्सिटी असिगी BC कोर्ट हॉलदा ngasi अयु पांगथोखिबनी थौरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह यावना अतै लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा यूनिवर्सिटी कयादगी लाकपा प्रोफेसर सिंहना सरुक याखी थौरंगा मरी लेनना मणिपुर यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर और रतनबाला देवी ने हाई ngasi पांगथोकलिबा सिम्पोजियम असिना अंकगी कानाबा अमदी मसिगी फजबा मैरोइसिंगदा हेना खंगलगनी हाइबगी थाजबा लई ताबिरिबा पावसा आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sangsatna ngarang pass tawkhiba Criminal Justice Bill ahumna Bharat Sangvidhan gi itihas ta anauba tangkak ama hauragani bill sing asina Bharat ki lairaba mati swathana leiraba miyambu ngak senba ngamlagani sangsatna ngarang pass tawkhi bill ahum adudi Bharatiya Niyaya Sanhitya Lising Ani Kolomdoi Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhitya Lising Ani Kolomdoi amadi Bharatiya Saksya Bill Lising Ani Kolomdoi ni Bharatiya Niyaya Sanhitya asina lebak asigi oina leiriba criminal offense ki principal law oiriba Indian Penal Code IPC Lising amaga Janipan humpu asigi mahut chillagani Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhitya Lising Ani Kolomdoi asina Criminal Procedure Code Lising amaga Samapan humudra humdoi CRPC asigi mahut chillagani Bharatiya Saksya Bill Lising Ani Kolomdoi na Indian Evidence Act Lising amaga Janipan humudra ni thoige mahut chillagani anawa bill ahum asina British na palingai matamdagi chatnarakpa criminal law singi mahut chillagani bill sing asina Bharat ki oiba wakhalon Bharat ki Sangvidhan amasung lebak asigi miyang yai phanaba thoidokpa miyang thamli Rajya Sabha ngarang telecommunication bill sing ani kolumdoi pass tawkhre bill asi hanana Lok Sabha da pass tawkhrabani bill asina telecommunication sector ga mari lenaba service amasung network singi matangda ahongba kya purak lagani bill asina Indian Telegraph Act lising amaga chanipan marphu manga gi mahut chillagani Chhattisgarh da anauba mantri mapan Rajyapal Biswabhushan Harindanna Rajya Bhavan da ngasi nongthil wasak lauragani Rajya sigi Mukhyamantri Vishnudev Sai amadi Upa Mukhyamantri ani mamangda wasak laukre Railways gi Land for Jobs Money Laundering case ka mari lenana Enforcement Directorate na Bihar gi Upa Mukhyamantri Tejaswi Jatapu ngasi agency asigi Delhi office da laktuna masagi warol pinaba khangan khre Railways gi Land for Jobs Money Laundering case ki wahang pahung tongnaba Enforcement Directorate na Bihar gi hanagi Mukhyamantri amasung RJD gi Makok Lalu Prasad Jatapchu kaukhat khre Mahaku thasi kuntareta Directorate asigi Delhi office ta laktuna Prevention of Money Laundering Act ki makhada masagi warol pinanaba khangan ke Lalu Prasad ki masanupa amasung Bihari Upa Mukhyamantri Tejaswi Jatapu ngasi agency asigi Delhi office ta laktuna masagi warol pinabachu khangan ke Enforcement Directorate na sahi asigi April da Tejaswi bu case asiga mari lenana wahang pahung tawki adubu Lalu Prasad pu kaukat padadi handaki asina ahan bane Mapan Thorum Mantraloin Hairi Qatar da ex-Indian Navy personnel nipan da sibagi cherak pikhiba case ka mari lenana hauji Court of Appeal da thangalakle wafam asi Mapan Thorum Mantralogi wangangloi arindam baksina New Delhi da hapta gi oina pangthokpa pawgi mifam amada phongdokhibani mang hai haujuk phawda Qatar gi Court of Appeal da hearing ahum chathakre aduga Doha da leiba Bharat ki ambassador da hariba ex-Indian Navy personnel nipal aduga unakre Jammu and Kashmir terrorist na chathabe attack ta Bharat lan mi gi myoi mari sire personnel ama sokle thodok asi ngarang Punjila gi Suran Court Police Station gi manung channa leiba mafam amada terrorist nga chingthak gi nomai kaplak padagi thokhibani haujik mafam aduda thibo magi thabak sathari Sanjoy Singhu Wrestling Federation of India gi anoba president oina khalle mahak Wrestling Federation of India gi miu chingna khankibani Mahak Uttar Pradesh ki Wrestling Association ki Vice President oina thau purambani Bharat amasung South Africa gi nong masana cricket ki ahum suba amasung aroiba match Bharat na ran humudra ni panda thoikre ngarang pal gi Bolen Park ta sanakiba match ta hana betting tokiba Bharat na apiba over da ran chani marpuda tare lauki madugi pakumda South Africa na over ni phumanga ball manga da ran chani tarani pan khak loba ngangkhe aroiba da maruiba paw amo Lalgi Jahaz INS Imphal ngasi commission tawbagi curtain raiser thoram Imphal ki kangada pangthokli Manipur da thokliba irang na maram oidana chathok chachin yadana leiruraba Imphal dagi Kangpopi Mau Bishnupur amadi Sursangpur ki lambi sing hayang dagi chathok chachin yaragani Pradhan Mantri na hairi sangsana ngarang pass tawkhiba Criminal Justice Bill ahumna Bharat Sangvidhan ki itihas ta anoba tangkak ama hauragani amasung Railways gi Land for Jobs Money Laundering case ka mari lenana Enforcement Directorate na Bihari Upa Mukhyamantri Tejaswi Jatapu ngasi agency asigi Delhi office ta warol pinaba khangan kre pawlejare